به پرچکا لول و درێژ و پێستەکێ ڕەش و جلکێن کوردی و نەسرەدینێ بڕەگە سۆدانی دەرگەهێ خوا بۆ مەڤە کرد. نەسرەدین ئەحمەد نێزێکی 32 ساڵە ji welatê Sodanê hatiye Bexdada paytexta Iraqê li wê derê jî hatiye bajêrkê Rovyayê ser bi qeza berdereş û taniha jî di vî xaniyî de jiyana xwe bi rêve dibet. يوم السودان نصر الدين أحمد خميس مواليد 60 السودان في منطقة اسمه خرطوم بحر المزاد. والله السودان يعني وصل حالة مزرية جدا اقتصاديا. السودان زور وضعه تعبان اقتصاديا ومرهق وكذا، وحتما عالم أفضل وباشيد يعني دقرين وكعالم شو خارج. وەک ئەو دبێژێت وی هەند کورد خۆشڤیاینە ji ber Hindê biryarda bû li sala 2009 jiyana hevjîniyê digel jineka Kurd da biket ku xelkê dihokê ye. Ew niha xwediyê zarokekê ye. Ew nêzîkî 10 salên karê wayirmeniyê diket ji bo birêvebirina jiyana xwe û peydakirina nanekê bo hevjîna xwe û zarokê xwe yê bitinê. زايد له 20 صالة يوم وايرمنين دكن شو الوايرمني السيارة قوريو وسيارة جار بجار كشكي يعني حسب وقت عطل ضرورية ما يعني محاولة وتقصير ناكن وقت عطل بسيارة كشكتيت مثلا لازم. نەسرەدین خەلکێ vê deverê xۆş divêt û xelek jî ji ber cudahiya rengê pêstî wî herdem seredana wî dikin. 20-25 سال هەیە لێرە. ئێوە بە نسبەت دوکان وایرمەنی هەبی و بسمانی چاکە گوندی هەمین لێ ڕازینە. ئەم لە ساڵی 2000 دەیناسم و برادریم لەگەلی هەیە. ئەو لە تەکیا دانیشت بوو شتێنجا هاتەیەرەوە و بینایی بەخۆی دروست کردووە ئەمە برادێکیشن و یانی ئینسانێکی خراپ نییە و Navê wî Nesreddin Ehmed Xemîs e li sala 1960 li devera Xertûmiya welatê Sodanê ji dayîk bûye. Wek ew dibêjît ji ber nedariyê û aloziyên serdemên salê 1980 biryar daye bo Iraqê bihêt, li wêrê jî bo Rovya. Weke Nesreddin dibêjît wî ji ber Hindê biryar da bû welatê dayîkê bihêlît çunku li wî serdemî welatê wî di kawdanên xirapên aborî da derbas dibûn. Lê niho Herêma Kurdistanê di nav bi dehan qeyranan derbas dibît. Erê ew dê biryarê det ku êre jî bi cih bihêlît? ولا كردستان وناتمانا بجينا هيلم. Tayyip Goran, NRT, Nahya Rov.